ngasi tha kayadagi Europe ta Second World War gi matungda khwaidagi chawba war Russia Ukraine gi marakta chatharagli adubu masi kari maramgi Russia na Ukraine gi mathakta invasion launch tawkiba Russia ki kari apamano lansidagi Putin na kari pamliba lansida global reaction na kari oiriba lansi kari gi hojik phoba losinbagi mong leitriba aduga lansi loirakpagi oithokpa ya bamaram na kari oiriba ekhoina video sida yengbiraga khangani mayamna video sibu loyo fawi yengbiduna crisis asigi complete wari adu khangbagi tanja du lowirasi hojiki matam sida karamba lebaki misingna modern amasung western gi system bu pamloidaba legani Ukraine gi miyam dasu modern amasung western bu pamjaruba sina dasasi tari maramdi makhoi gi apambase yumlo na balebak Russia gi mafam dadi lengdaba threat ama oina leire haibadi Ukraine da Western gi influence changlakpa loinana Western Defense Alliance NATO da join tanwinglakpa masi Russia gi future amadi territory da safe development amadi existence ki feeling da menace ama oina leplari maram sina Russia na kaidonungda Ukraine bu makhoi gi apambasi thunganba pamde adubu Ukraine gi di marai bak pu henna mara chet palingak amagi makhada ngamkhaibu kaidana ngakchaningbagi wakhalda Defense Alliance NATO da join tobada focus pirakhi asumna Ukraine gi hojik oiriba President Volodymyr Zelensky gi term sida NATO da changbagi process hena kanki madu Kremlin ki mafamda yamna serious matter amoina lawi loinana matamda Ukraine gi mathakta warning kaya thaduna lagi nakhoi madugi mangadu mangluganu mangphaunaba kedonungdo ithokloi adubu Ukraine di sumna chungdana process sida makha chatharami situation si Putin gi mafamda yamna outrage oikhi loinana Putin na hojik su Ukraine bu makhoi gi territory gi saruk amagumna lawi maramdi Ukraine amadi Russia gi history amadi culture gi haurakpham amatani aduga 1991 da USSR na dissolve oidringai mangda Ukraine Russia ki part ama oina lerami USSR na dissolve oikibada Ukraine su ning tamba fangki but sarta kharagi makhada oirami haibadi any Western Union amada khudam oina hojikki Western Defense Alliance NATO gumbada join tawdabana chingba sarta sigi makhada ning tamlaba Ukraine na haukiba chahi kayadagi masagi lengak puduna lakchakhi adubu Ukraine gi lengak sarkar di Russia gi pro oiduna leibatai sovereign state amagi mafamda masagi ngamkhaibu hena secure ohenningbagi objective ta makhoi gi ningtamba makhal sidadi barrier amagi manungda leibadum ohelle aduna Ukraine na masigi barrier sidagi lanthokpa pamakhi madu Russia gi mafamdadi yamdamak ot feel tawi haibadi masigi impact Russia gi region amadi future da tarakpagi akiba Russian leader gi mafam da lehali Ukraine da su matam da leaders singi manungda Russia gi pro oiba amasung oidaba singi marakta khenaba chayetnaba kaya lakhi asumna February 2014 da Russia gi revolution of dignity gi tungda pro Russian separatist force ka Russian force da khutsamdana Ukraine da land sokna bahukhi amadi Crimea Ukraine ki control wangmada lakhi aduga hojik chathariba war sigi matangda aikhoina Russia ki action singbu yenglagadi masi karamna justified ni haigani amaramda amuk Russia Ukraine ki history da yengluragadi imung amatagi oirami aduna imung amadagi thorakpa imung amana asumna lairamba imung amagi feeling bu disrespect torokpa sidi madugi measure launarakpududi hauna sani but masida mode of action gi mahai oina human rights ta ka henna soglakpa mang takhanba yawbadudi thaudodubu kananasu sogatloi masida international community na Russia gi mathak tamaral siri amadi sanction kaya mathang impose tawri situation sida Ukraine su masabu kanjabagi we amata leitabra haiba wang sima hangjaningi Russian invasion si international community gi midyengda unjustified oiri asumna ikhoina karigumba Iraq ta US ki invasion bu yengluragadi
karamna justified oina lawkhiba Iraq ki mathakta US na invasion tawkhibagi maram karino haina yenglubada madu supnagi Iraq ta weapons of mass destruction gi khotlai sing leiramgani haibagi jingnaba khaktada landakhibani maduda maral lejadraba micham lising gi thawai mangkhibagi responsible kanada ohenki khut kalli haiduna hekta siningba maral siraga leibak amagi sovereignty da khut thanarak pasi ngasi tagi natte mamangdagi chatnarakli karigi US ki mathakta international community gi maikaidagi akan reaction amata laikhidaba International Court of Justice ta US ki mathakta karigi trial amata lakhidaba NATO alliance ka pullaga prithvi gi asonba lamsingda leibak singda dominate tawnarak pase Russia amasung China gumba leibak singsu follow tawnar pagum oire maramaduna Russia na kanagisu mawal laudana 24 February da invasion launch tawki masi second world war gi tungda Europe ta khwaidagi choba war amani miye lising kaya gi thawai mangkhre amadi chawrakna 13 million civilians yum kai thaduna chenkhre aduga Mariupol gumba town amadi city sing kai toiduna loikhre masi karamna international law gi tungina sovereign state amabu akan bana hekta losin bahai basi yabra masi tasengna ain gi wangmadani masida kananasu sogot palaiti adubu wang simadi sum lengdana leire madudi karigino masi punmaksi thokliba amadi masi karamna loisingani Putin gi asengba goal karino President Putin na pamlibadi entire Ukraine capture tobani Ukraine gi sarkar lothokpani amadi Western Defense Alliance NATO da join toningbagi apambabu matam pumbagi oina lothokpani lan tha ama helabasu thamkhiba target pu yobangam dabana Putin na capital keep capture tobagi target pu withdraw toduna Ukraine ki east amasung south region da target to bahuki matang sida aikhoina ningsingba yai second world war gi matamda Russia gi Leningrad hojikna St Petersburg German lanmi singna question ki yamna kanna khudum change hotna ki 900 days Hitler na city sibu mai ising entry exit punma cut off toduna yamna sathina awahu pikhi adubu St Petersburg ki mi singdi maramdam bu defend tobada makhoigi aroiba sor pawa mayok nakhi aduna Hitler na lamsibu kainonungda khudum chanmangam khide Putin na Ukraine bu demilitarize amadi denazify tobagi pandambu Russia gi miyam ta thamduna 24 February da Russian invasion launch tawki magi declared EMC Ukraine sarkar gi chahi Nepal tagi civilian singda chatharakliba genocide amadi threat tagi kanbragi damakni haiki amadi ikuidana Ukraine gi neutral status ensure tobagi objectives su include tawki Russia gi foreign minister Sergei Lavrov na Ukraine bu operation free state ama sembada focus pigani haiki Russia gi foreign intelligence chief Sergei Naryshkin na malemda Russia gi future amadi region bu chakthok lagadaba singi mathakta leire haiki Ukraine gi democratically elected president Volodymyr Zelensky na yeknabana mabu target number 1 aduga magi family buna target number 2 oina designate tawi haiki aduga Russian troops na president compound humdokpagi attempt anirak chathakre haina Zelensky gi advisor amanasu haiki Ukraine gi maigitigi tawrakliba complaint singse kayam chumbono haibadudi aikhoina karamna khangmangamgani madudi tha ahumdagi hena sok nariba lansida Russia gi ahanba target Cape capture tobani madu ngamdabana Russian troops Cape ki maikaidagi withdraw tawki aduga Russian troops na karamna presidential compound yauduna humdokpagi attempt tawramliba aduna masi karamna achumbani haina aikhoina thajaba ngamgani amaromda amuk Zelensky wu target number 1 aduga magi family buna target number 2 designate tawi harga Zelensky na Ukraine gi mafam kayada openly visit tawriba singduna karamna oithokpa ngamliba maram asina ground reality da kari waribuno haibadu khangdana pau amabu hekta aikhoina karamna achumbani lawani 1945 ki tungda special military operation ama oina Europe ta
ख्वाइदगी चौबा वार मॉस्कोना चथरी मसी पुतिन की मफमददी वार नत्रगा इन्वेशन अमनी हाइना लौदे मसी महाकना मखोई की लेबाक के नोबल कोज अमगी धमक चथबा स्पेशल मिलिटरी ऑपरेशन अमनी हाइना लौरी मतंगसिदा रशियाना लौरिबा फिरेपसिबु कयाम जस्टिफाइड ओइगनी आईसीसी की तुंगिना चथरिबा ऑपरेशन सिदा सिविलियन सिंगी सिरिबा अमदी अमांगता थोखलिबसिगी मराल अमदी लेरबनी मदु लेबाक अनिगी मनुंगदा कनाना रेस्पोंसिबल ओरिबनो हाइबदो चपचाबा प्रूफ ऑफ एविडेंस की मथक्ता डिपेंड तौगनी यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबोना असुमना कंप्लेन तौरी मदुदी यूक्रेन दा नाजिस अमदी जिनोसाइड की क्लेम से कंप्लीटली बेसलेस नि अदुबु चही कयादगी मसी रशिया की रिपीटेड नैरेटिव अमा ओइना लैरकली अदुगा सुमना सुहाइरी करिगुंबदा मखोइना हाइरिबदो करिनो हाइबा फावा फजना एक्सप्लेन तौबा ngamdesu हाइना असुमना रशिया दा रिया नोवोस्टी कोबा स्टेट रन न्यूज एजेंसी अमना पीबा ओपिनियन अमदा डीनाजिफिकेशन हाइबसे डी यूक्रेनाइजेशन हाइबनी हाइना सेंगदोरकली अदुबु इंटरनेशनल कम्युनिटी न दी रशिया बु वार क्राइम की मराल सिरी लोइनना यूक्रेन दा वार क्राइम की मरी लेनबा प्रोब कयासु चथरी यूएस अमदी कनाडा याउना लेबाक कयाना मसी जिनोसाइड नि हाइना लौरी अमरोमदा रशिया की माइगेदगी अखोई यूक्रेन की टेरिटोरी बु ऑक्युपाई तौबगी प्लान अमत लेते अखोई कनाडा सु बाय फोर्स करिगुंबा मत इंपोज तौगे हाइबगी इंटेंशन सु लेते हाइना पुतिन ना मागी वाहिसिंगदा करिसु लेतना यांग यांगना हाइदोरकली पुतिन की एम करमना चेंज ओइखिबा रशियन इन्वेशन था अमहेन चटखरब तुंगदा रशियन ट्रूप्सिंग कैपिटल कीपतगी विथड्रॉ तौदुना लिबरेशन ऑफ डोनबासना मखोइगी मरुओइब गोल अमनी हाइना रशियाना डिक्लेयर तौरखी डोनबास चौराकना यूक्रेन की लोहान अमदी डोनेट्स्क की ईस्टर्न रीजन बु कोनबा लमनी 2014 दा हौखिबा वार अमदा रशियन प्रॉक्सी फोर्स ना लमसी की 1/3 एरिया ऑलरेडी कैप्चर तौखी अदुगा हौजिकना रशियाना लमसी की लेमहौरिबा मफम पुनमक कैप्चर तौगे होटनरी असुमना पुतिनना डोनबास खुदुम चनबदा हेन्ना फोकस पीरी यूएस यूके अमदी नेटोना खुटलाइगी मतेंग पिरकपा अमदी नेटोगी लेवल द ट्रेनिंग पिबिदुना यूक्रेन हौजिक फावबा रशिया की मांगदा लेप्पा ngamli असिगुंबा तेंबांग सिंगसिगी मायोक्ता यूके की मथक्ता पुतिन की वार्निंग थाबा हौरखी मसीगी पाउखुमदा यूके की प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ना मागी आर्मी जनरल दा लान की दमक रेडी होइनबा खंगनखी नेटो अलायंस की मेंबर लेबाक सिंग दा नेटो फोर्स डिप्लॉय तौबगी मसिंग 40,000 दगी 3 लाख फाउबा अमुक हेंगत हनखी रशिया की मांगदा यूके न कयाम कोइना लेप्पा ngamgadage हाइरगदी यूके की लेजरीबा खुटलाई पुमनमक रशिया की कैपेसिटी की मांगददी करिसु लेबा नत्ते बट मसी यूके की मफमदा किनिंगाई दि लेते मरमदी यूके नेटो की मेंबर लेबाक अमनी अदुना रशिया का मायोक नबदा मखोई करिसु वानिंगाई लेते लूरिबदी सुमना मतेंग तौदुना लानबु सौगतपगी महुत्ता करमना माइगै अनिबु कंसिलिएशन की थ्रूदा रिजॉल्व तौगनी हाइबदा इंटरनेशनल कम्युनिटी ना साउनरिबा माइगै अनिबु थेमजिंदुना सोल्यूशन पुरकपगी प्रोसेस पु कंटिन्यू तौबिनबा हाइजनिंगी अमरोमदा रशियन इन्वेशन की फर्स्ट फेज ता यूक्रेन की वार पोटेंशियल रिड्यूस तौबगी एमडी ऑलरेडी मपुंग फाखरे हाइना क्रेमलिन ना क्लेम तौरी असोमता अमुक यूक्रेन ना कीवतगी रशियन ट्रूप्स विथड्रॉ तौखिबसिना मखोइगी एम्बिशन सिंग बैक ओइरे हाइबसी क्लियरली खंगले हाइखी कनाना करम्बा गेम प्लान सानरिबा हाइबसी कनानासु खंगनबा नत्ते यूक्रेन की परसेप्शन से प्रैक्टिकली कयाम चुम्मी हाइबदुदी चथरिबा लानगी तुंगी लानवंगतगी उबा फंगनी रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल की हेड एंड्री कोर्टुनोवना पुतिन नीड्स ए विक्टोरी हाइना एक्सप्रेस तौरखी एटलीस्ट पुतिनना मागी होम कंस्टिट्यूएंसी दा करिगुंबा खरा विक्टोरी ओइना प्रेजेंट तौबा पामी मसीगी मायोक्ता यूएस ना रशिया की माइ थीबबु उबा पामी हाइखी खुटलाइगी मतेंग लेप्तना हाइथदुना लान लोइबगी साइन उबा फंगहंदना रशिया ना नोंगमदी सोइदना चोक थदुना लान लेपखी बदु नत्तना लान लोइबगी मोंगति लेइत्रि
लोइनना ग्लोबल कम्युनिटी की ग्रुप कयाना रशिया की मथक्ता कोल वार सु चथबा हौखरे हाइरी साउथ कोस्ट अमदी ईस्ट ओइदुना क्राइमिया दगी रशिया योबगी लैंड कॉरिडोर अमा सेमबगी रशियन ऑफिशियल सिंगना यूक्रेन की चाउरबा ईस्टर्न रीजन अनिबु लौसिनबदा हेना फोकस पीरी अदुगा खेरसोन की साउथ रीजन सु कंप्लीटली मखोई की कंट्रोल दा लाखरे हाइना क्लेम तौरी अमदी ब्लैक सी कोस्ट ओइदुना ओडिशा तमना टेरिटोरी लौसिनबगी होप थमली हाइना रशियन लीडिंग जनरल अमना हाइकी मेजर जनरल रुस्तम मिनिकेपना मोल्दोवादा लैरिबा 1500 रशियन ट्रूप्स ता रेफर तौदुना यूक्रेन की खा थंग सरुक कंट्रोल दा पुरक्तुना ट्रांसनिस्ट्रिया यौबगी अतोप्पा लंबी अमसु ओइरगनी हाइखी करिगुंबा ईस्टर्न रीजन अनीसी खुदुम चनख्रगदी 2014 दा क्राइमिया दा तौखिबदौना चिटिंग भोट तौदुना रशियाना सोइदना एनेक्स तौबगी होटनरकनी हाइना यूक्रेनना खल्ली खेरसोन रीजन दा रशियन ऑक्युपाइंग फोर्स ना सेपरेटिस्ट ग्रुप सेमबगी प्लानिंग सु तौरे हाइना यूक्रेन ना एक्यूज तौरी असुमना लान सि चथदुना लेबसिना अमांगबा कया थोकलिबा मिचम सिंगी सिबगी मसिंग लेप्तना हेंगटलकलिबा मसिबु करमना सेटल तौगनी करिगुंबा खुटलाइगी मतेंग तोकथोकपिदुना लान सौगटपगी महुत्ता ग्लोबल लीडर्स सिंगना चेतपा खुटपु अमगा लोइनना साउनरिबा माइगै अनिमकपु यामना कन्ना खेमजिन बगी प्रोसेस हौगटफम थोगी करिगी जारोय मखोय सुमिनी मांगलिबा सेमितनी सोइदना ज्ञान तानाफम थोगी मथंतना वादुना तोक चखिबा ngaibasi तौररोइसी माइगै अनिना संगसिलुरिबा खोंजंग से करमना हंदोकनी हाइबदा इकाई खांगदुना सुम चथबसिना पोलोइदा लोइना ताक तुम्बा नतना अतै करिसु मांखिबदुगी मानबा ममल फंगदबा नते अदुना ग्लोबल लीडर्सिंगना हानदगी हेन्ना क्राइसिस सिबु सेटल तौबगी अचेत पाम्बै थीदुना लान सिबु लोइसिनबा यामना कन्ना होटनबियु हाइबा एपिल असि थमजरगा ngasiगी oina matangsida loijare adomna wari sibu penbiragadi video sibu like amadi share tobiyu loinana thamjakhriba wafam sida adomgi kari motno haibado comment ta thambiyu aduga channel sibu subscribe tobiduna mathang lakadaba video sing adomgi mafam da su phanganbiyu thank you bye bye